verwijsbrief. Wordt referina onde Dr. Nana Instituto Renata? Confirmabo promessita telefonicamente. Mon copia da obligatorio padrenta Instituto Renata. Da llena formulario na porta. Nos team lo dirigivo na ebali correcto. Na bali da pidi verwijsbrief, kaartje de seguro of garantiebrief. Da toma turbo información via de formulario. Es aquí da importante tener información en no sistema. Da toma peso y mide altura. Nos team da dirigivo na wachtkamer de dokter. Na final de cita, bota receber afspraakkaartje. Por favor, trece essa aqui na tur cita, corra-se depois. Danke de coração para boa cooperação. Team de Instituto Renata.